Dain ha mga sarayaw-rayaw na wasihat, patumtum sin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hatungod sin in kita manusya ini di habawaw sin dunya, biara kita ini sa parati maglalaway-laway sadya, imuntas sadya. In mahuli, aunda uuyan nato, di kita kumakal din di habawaw sin dunya. Ha-hadith kaya bay sin Imam al-Bukhari, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه، وفي رواية بمنكبيه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حديث دين كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغنيا yulinan long niya si Nabi sallallahu alaihi wasallam in hambuk abagaku. Hambuk riwayat, dua abagaku. At niya yulinan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in dua abaga niya yaon. Ampas ya iyan, faqal, kul fid dunya ka'annaka gharib. Wahai kaulong ni Abdullah bin Umar, pagpaawon kau, tarbila nga ingin hawabaran mo rendi hababaw sin dunya ini. Lugay sin kabwi mo rendi biya da kau sin saparati hambok stranger. Amo hindi kakilahan. Di matong maun pa kau man yaon, wayroon makakilakay mo, iban wayroon day sab kakilahan mo. Hiyantang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya kita amo in sa parati hambok stranger yaon di kakilahan, iwan wayrong kakilahan mo rin doon. Alhasil, intao apabila siya magtutulak-tulak, ampas siya nakaratong pahambok kauman, humanti siya rin doon, sumasa na kahumanti siya rin doon hangka sa saat at awakan, lausun niya na in panaw niya. Sipat ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda sin kahawpo sin pangumulan nato dahin di habawaw sin dunya. Hipatar bilang ingin hawabaran nato, in kita niyo ini biya sa saparati amuin, hambuk sadya magtutulak-tulak. Minsan kita niyo makahapit pa hambuk tampat, in kita niyo rin dundi kita niyo kumakkal. Humanti kita niyo hangka sa saat, sa in mahuli niya rin doon, tumudjura kita niyo paamo in tutudjuhon na to, amo na in hula, paghulaan na to kakkal. Aw abiru sabil, in kalima aw rin di, magmakna siya bal. Banghakato, gaman. Hati niya, iyan siya si Nabi sallallahu alaihi wasallam paaw na ingin hawabaran mo. Biya kau sinsa ka ula-ula, amo in magtutulak-tulak sadya sakali nakahapit kau pahambok kau man, himanti kau hangkaray, uusyaon, ampa kau liyaos mo impanaw mo. Sa gaman, paaw na ingin hawabaran mo. Sinin ikaw yan, hambok sadya tao, imuntas dan. Amin pagtawag nung ni abiru sabil, hati na imuntas dan. Alhasil, labi in kahawpo sin masah. Sin nasabbot haulihan ini, then sin nasabbot ha panagnaan. In panagnaan niya to, biya sin sa kaula-ula in kita, stranger sadya kita, na ampa in tao amoy magtutulak-tulak, makaratong pahambok kauman, sumasa na kahumanti siya rin doon, atawakan, tumudyo na siya, patutudyohon niya. Arapon, intaw umuntas sadya tawid, umuntas sadya dan, di siya humanti dahin doon. Dihat to in kahawpo sin pangumulan sin mano siya dahin diha papaw sin dunya. Mga taymang udaa ka ma-Islam, may taksipat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kita inihambok sadya kita magtutulak-tulak at awakan mag-untas dan. Sabab may kiingatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahawpuan sin pangumulan sin mano siya den dihabaw sin dunya. Minsan pa mauwo no in haba sin pangumulan mo,
Imabot na kau hanggatus tahun, 200 tahun, konsum ko ni sa ikaw manay kudda kau rin di hababaw sindun niya mabaya kayo man sindi. In ini wasihat kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sin minsan pabya di inna in kaligap na to hadaing di hababaw sindun niya. Ando ayaw na to kalupahan in dunya inilalalawayan sadya sin tiap-tiap ang katawring kato. Mabaya kita iban sindi, minsan pabyadi in banus sin alta taring di hababaw sin dunya. Minsan pabyadi in laggo sin baita, taod sin pangalta ta, taas sin amo in darajat taring di hababaw sin dunya, sin kawasata. Ayaw mo tuod lupaha, in ikaw yan hambuk sadya kau maglalabay-labay rin di. Ampain tao maglalabay-labay, di yan makatali, maghinang bay rin dun halawayan niya. Alhasil di magpalukay. Biasin sa kaula-ula iyan, kau sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pataurain amal ibadat mo. Pataurain pagkakahinang mo marayaw dain sin amo in kakahinang mo pagdunya mo. Pataurain luto mo paadlaw akhirat. Dain sin amo in kainginan dain di makawa mo hababaw sin dunya. Ayaw ko maligap. Saukat na bihaon marayaw na inhinang mo. Mataas na in kawasa mo. Hambuk na ko professional. Mataas na in gadji mo. Ayaw mo yan mahinang sabab hikaligap mo si pag-agama mo. Tindo kayong pag-agama mo minsan kawhaw no binaybayan. Sibo na kawahula mo at tawakan ini kaw hatulak-tulakan. Sabab may ta konsum ko ni sa mabaya kawiwan sindiin. Ikaw yan tay kuran mo ingkatan simpiyag tuyuan mo rihababaw sindun niya. Inuyaan mo yan amo na inpakuhulan mo. Amo inuyan wayrun na di na magmumpaat in alta. Amo inuyan di na magmumpaat in anak. Amo inuyan di na magmumpaat in ama in ina. Amin uy andi na magmumpa at ingkatan sin kawasa mo rin di hababaw sin dunya. Hangkan tali amarayaw. Tumtuma in ikaw yan manaykod ka rin di hababaw sin dunya. Ayaw mo ubo sa impangumulan mo. Maghasil sadya ka sin kainginan dunya. In manu siya tanto minsan pabya diin. Inaabot niya rin di hababaw sindun niya, di siya kansuan, di siya sumuhon. Sahingga ka na naman niya, ingunggungan niya, inyawalihan niya, yaon na rin dun hagunggungan niya. Hangkanda, inari sina Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, laong niya, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Wasihat kato sin Abdullah ibn Umar, akhi niya, bangkaw lang niya abutan na sin amuin mahapon, ayaw mutagari in abutan na isab ko sin may naat. Bangkaw iabutan na sin may naat, ayaw mutagarin abutan ko sin mahapon. Unin maksud sin kaptangan ini. Ingkap tangan ini mga palanggungan na muhaakam Islam, iyan kita sin Abdullah ibn Umar. Bang niabot na in may naat, apabila aun piya hinang kay musintuhan mo Rabbul Alamin, hinanga. Diak kau nagsambahayang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambahayang kau habihaon, ayaw mo tagari, in mabot pamahapon, sabab may di mo kaingatan, arakala wala kau si mambahayang ham waktu may naat pag-awot sin mahapon ikaw na insiyang bahayang. Damikyan bang kau miabot na pamahapon ay umutakar in may naat. Diak kau nagsambahayang kau sin waktu isya, waktu maghrib, ay umutakari in waktu may naat. Sabab may di mo kaingatan, arakala dagpakan na kau sin kamatay mo. Ayaw mo iya na. In ako lang mo mapata pa. Di pa ako makapagsambahayang sin mabata pa ako.
Bang inta uumian bihat to, subay niya tumtumun indua parkala ini. Muna-muna, tumtumun na to mga palanggungan na muha Islam. In kita ni adlaw akhirat asuhun kita niyo. Simpang umulan na to, banghaw no na to, nausal in pagkabahong bata na to. Hangkan ayaw ko tud umian, long mumabata pa ako bihal, magpasumo na ako, tumtuma. In kawata mo yan, asuhun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Iban in hikarwan niya tumtuma marayaw. In pangumulan mo di mo masiguro, pila sadya rin ang mga manusia. Nag-angan-angan, in mabut sila patahon, susungon sa wala na sila rin dihabawasin doon. Di mo kaingat-ingatan, arakala pagwa mo hadayng halaw simbay mo rin na ko makabalik. Di mo kaingatan banghaw no korag pakansing kamatay mo, wala tadri nafsum bi ay ardin tamut. Aki sinallahu subhanahu wa ta'ala, di mo kaingatan banghaw no ko tampat. Amo intang suan niya walihan sin malakal maut. Arakala miya manaw ko pa iskul, di na ko makabalik. Arakala miya manaw ko pa hinang na aksidente, ka rin na ko makabalik. Hangkan hinanga awak tubiyaon. Bang inkiaunan mo o, kaw tay mangod ko babay, di pa magtitirong, di pa maghihijab. Ando paghijab na kawabiyaon, ayaw mo takari. Insuway ko makatalos na elementary, suway ko makatalos high school, suway ko makatalos college. Pila sadya rin ha mga manusya. In wala sila di magpakpaangan-angan nila, in sila nanaykod na rin di hapawasin dun niya. Hangkan ayaw mo akkali ang ginhawabaran mo. Ayaw mo akkali ang ginhawabaran mo. Hinanga, habyaon. Siyugpatan pa sin Abdullah ibn Umar, wa khudh min sihhatika limaradik. Habihayaw ni ikaw yan makasay pa. Hadi pa kau dagpakan sing kasakit mo. Sabab nature na sa tiap-tiap manusia, tabiat na sin manusia, in kita ni pagdatungan sakit, pagdatungan kalamma. Na hadi pa dagpakan kau sing kalamma, sin sakit mo yan, hinanga bihayaon in amuin kawajiban mo. Hinanga bihayaon in pagpakuyag mo pa Allah, in pag-ibadat mo pa Allah, amuin luto umuwi ko matto pa adlaw akhirat. Sabab di mo kaingat-ingatan arakala, masakit kau in sakit mo yan, may nang tiranan. Amo na hati iyan, in dumamat to kay mo, humatod kay mo, matto pa amo in pakamatay mo. Damikian ang pa, siyunuan sin Abdullah ibn Umar. Wa khudh min hayatika limautik. Tabana, us-usa in amuin, kabuhi mo yan. Pag hinang kau asal kakahinang marayo, hadi pa kau dagpakansing kamatay mo. Sabab may mga palanggungan na mga Islam. Amo pa ka in kita hindi magsusun, hawak to kita hanaja na amo sung na kita tangsuan, sung na mugto inya walihanta. Walau pun in mga manusya yatto halam sin palom sin pakuburan nila yatto. Wayroon iniangan-angan, wayroon in siyalaw, in silawak nila. Bot malingkan piya ngayon nila patuhan Rabbul Alamin. Bangman sila makabalik maripawawasin dunya. Mangayo sila patuhan Rabbul Alamin, ya Allah. Ya Allah, pabalik ako pawawasin dunya. Tartanto'y nakulong niya huminang nasing kakahinang marayaw. Nag-angan-angan sila yaon. Inhalom sin pakubulan yon, nag-angan-angan sila, bang biya din sila mabuhi. Magbalik maripawawasin dunya. Hinangon ni ingkataan sing kakahinang marewang man si makawalik sa jamari pawawasin dunya. Sakaliin in kita bihaon niya, di pa kita bawasin dunya, may ta kita di mag-us-us. Amusay ni in nakadilikaw kato, madaranta pag sabbuton haginhawa baranta, mabata pa kita. Mabata pa ako long niya, magpasumo na ako sing kapag kasuhul ko, magpasumo na ako sing kabudyang ko. Tumtumunta mga palanggungan na muhagam Islam, insiki sintiap-tiap hangkat oring kato, di ini makatikang sahingga di kita maasusin upat pangasubo. Hambuk na rin doon yung pangumulan ta, hawak to kita na akil balig. Hawak to kau nasuhul, hawak to kau nabudyang asuhun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala bang hawno mo na usal. Hangkan ayaw mo iyan, takaran ko na. Sabab hapag takad mo yung tumtuma, sulat na si malaikat. Inyawn asubuhon na kay mo, umul mo hang putag 5, umul mo hang putag 6, banghaw mo na usal din diya bawasin dunya. Unin ni jawab mo pa Allah subhanahu wa ta'ala.